Kumbaong kaktin habalajur kajingi kapanmatla ya ki baro. Kane kala jaru ya wei urangba napo India ubala dan lighthouse nem kerta ulayai klam ki kot kisla ki babiang ne yai bean syapo kari Pakistan. Na ka benta ban ya kendu ya kawai ke perlok Facebook ka jongu. Ubakwa ban ya songkurem batka ndai haka jaka kata ulalapat ilade haka jinge namar ula syak kem penban haki pulit. Berkatai ka kentai kala itu haki pulit jong kathaing bakam kwa setia ban ya songkurem badu. Une urang ba ude ulatip kerteng kum badal babu naka Aligarh district jongka Uttar Pradesh. Ula syakem hakatayo baladap Hamandi Bahudin district jongka Jela Punjab jongka Pakistan ka bajengai ka ars pa 10 kilometer nong ba Lahore halor ka jinglek rung bi anjung u syapo kane kari. Nakaliang ki pulit kala shimru ya ka jingkren jongka sana rani ka ba arpois nam kerta ka perlok Facebook jong u kalaong bakam dan jing sunat satya ban ya poika badu. Ha ka jingkeren jongka syaki pulit ka sana rani ka ong bau babu mat maka kilayalong perlok ha Facebook la ars nam siteng Henry Kamdon jing sungu tenat ban ya poika badu layatu uwe upulit ka Punjab u Nasir Shah menta ka singi palai. Susu ulaong bau babu layai beany yau put usam ulapoi ha ka snong maong jongka sana rani ka badan Hamandi Bahudin ha ka bau la syakem hakibor jongka any. Haba keli atau babu la yekendu ya karani utai upulit laong ba umla pentikena ya kane. Omsyam la pentikena ru hato kalong lailut neam karani ban simrai haba penpau syagi pulit ba kala kentai ban syongkurem ya babu la ne kala ban syak penbor ban kentai ya u. Kita long kubor keli tu ha ka PTI bagi he jongka wei ketnat wat banyak kila keli jingkeli ya karani ban ki wipat ki bahing jongka halor ka jingge dei jongka badu babu. Hadin balakam ya u ulaya tu ia kajingi jungu syaki pulit ubabu la syakem hapok ka ain bari jong ka Pakistan ka bakhat lai bat khatsau namar bau la le jinglei klem kino kikot kisla ki babiang ki balong kat kum ka ain. Hadin kata la ra yu hakmat ka jing bisa ka balabu ya u ha ka jing syak set patok hadu khatsau sngi bat ka jing bisar ka babut kan long biang ha ka shipotrik u kala lingkot. Kane kamdei setia ka sin ka baningkong ba uno na India unyat Syah Pakistan ban ya kendo ya ka jingge lengba ki social media. Kamen shwa ka wei kalong kami na po India ka bakarteng ka anju kala lek Syah Pakistan ban ya kendo ya ulok jongka kala kelan yam Islam bat kala syongkurim ya wei ubreu bana Pakistan u Nasrullah. Mensyam snem ka Sima Haidar ka wei ka kentei na Pakistan kala irong perlok bat wei usamla nong India lengba ka jingge lek kai PUBG kelarung Syah India lengba ka Nepal rengkat bat saungut ki khon jongka bat hadin kata kala syongkurem yo. Kumjur aus nem baladap kesamla Pakistan ke berangkat kenai senam kerta ke belatip ke Ikra Jiwani kala pelong ya kajinga dei perlok pod unong India ubadak arsun senam kerta umu layam sing yadaf leng baga jinga lekai online. Hadin kata ke Ikra umu layam kila ya poika hapo kari Nepal.